Dobrodošli u malo naučno predavanje. Prvo iz serije Nauka u doba korone. Tako da mislila sam da otvorim ova mala online predavanja sa svojom omiljenom temom, što možda možete pogoditi po mojoj maski. A ta tema se tiče nauke superheroja. O tome ćemo danas da pričamo. Pričamo o tome, znači, da li superheroji mogu da postoje ili u suštini jedino što možemo da imamo je neka super nauka koja će da nam omogući da budemo nešto bliže superherojima, da steknemo njihove moći pomoću nauke. To je tema nekako koja mene od malena interesovala, znači volila sam uvijek superheroje iz svega priloženog, verovatno je očigledno da mi je ovde najomiljeniji superheroj. Ali i sad nisam na kraju sigurno uvek često razmišljam o tome da li sam nekako prvo zavolela superheroje, pa sam onda zavolela nauku ili zato što sam volila nauku, volila superheroje, nije mi to jasno. Ali činjenica, znači da postoji ta neka veza između superheroja i naučnika. I često naučnici bi volili možda da budu neki superheroji, neki postoje zapravo kao Superman i Hulk i Spider-Man, a kad nemate supermoći, onda se nadate da možda možete da nađete neki dobar kostim, neki bolji, neki loši kostim i da možda kao Batman iskoristite nauku da biste se kao supergeekovi približili svojim omiljenim superherojima. Ali ono što danas hoću vama da pričam o tome je da li stvarni superheroji kao što su Superman i Spider-Man, da li mogu da postoje. Mislim, mi znamo da na zemlji ovako u našim uslovima tako nemamo superheroje, ali interesantno je razmisliti, znači šta bi moralo da se desi, da možda negde mogu da postoje neki uslovi kada bi nešto kao superheroji koje vidimo na filmu i stripovima zaista moglo da se desi. Sad, ono o čemu prvo treba da pričamo što se tiče ove teme su super nesreće. Odnosno ono što ste možda primetili kad čitate stripove ili gledate filmove, da najčešće zajednička stvar za sve te superheroje je da su oni nekako razvili svoje supermoći posle neke nesreće koja se desila. I interesantno je, u većini tih nesreća glavni uzrok, u stvari ono što mi je dalo supermoći je bilo zračenje. Superman je originalan superheroj kao vanzemaljac ili sa drugih planeta, ali mnogi od njih kao Spider-Man se ozračuju ga radioaktivni pauk, pa fantastična četvorka su bili astronauti koji su bili izloženi kosmičkom zračenju, pa Bruce Banner je bio izložen zračenju gama bombe i onda mu je to dalo moć da postane kao Hulk. Tako da ono što prvo želim da pričamo, da ispitamo je da li to zračenje zaista ima nekakvu šansu da nam možda da neke supermoći. Sad, prije toga moramo da malo naučimo o tome šta je zračenje. Kad kažemo zračenje, to zvuči nekako strašno. I obično u zemaljskim uslovima, kad kažemo zračenje, to vezujemo za stvari koje su radioaktivne, znači za radioaktivne raspade, gde vam se jezgra nekih elemenata raspadaju na lakše delove i usled to je praćeno emitovanjem nekih čestici ili gama zračenja, što u stvari čini zračenje da se veliko energiju, pa tako pri tim raspadima emituju se te vrste zračenja koji tu nastaju su elektroni ili pozitroni. Pozitron je antičestica elektrona, kao zli brat blizanac elektrona, možda nije dao, ali identični su samo što je elektronegativan, elektrisan pozitron pozitivno. Alfa čestice, što je samo fancy naziv za jezgru helijuma, helijum, gama zračenje. Gama zračenje je u stvari vrsta svetlosti, kao svetlost, kao vidljivo, znači ono što kažemo elektromagnetno zračenje, samo svetlost koja je najmanja, odnosno ima najmanje talasne dužine i najveće energije. I znači sve ove elektroni, pozitroni, alfa čestice i gama zračenje, tu su sve vrste, da kažem, zračenja koje se dešavaju
zbog radioaktivnih raspada i obično kad kažemo aha, nešto zračilo na zemlji, mislimo na ovako da je nešto bilo izloženo ovim česticama. Postoji za nas koji se bavimo svemirom, kao ja što se bavim i što i najviše volim, je još jedna druga vrsta zračenja, to zovemo kosmičko zračenje. Znači, to su iste ove, da kažem, vrste čestica, uključujući protone, jezgra vodonika, ali nam one i gama zračenje, i elektroni, pozitoni, ali nam oni dolaze iz svemira. Kao neka svemirska kiša koja stalno pljušti po planeti Zemlji. I znači, više imamo tog zračenja, više atmosferi na nebu, pa recimo kada letite avionom, ste mnogo više izloženi tom zračenju, ili recimo astronauti su mnogo izloženi ovom kosmičkom zračenju, kao ovi u fantastičnoj četvorci. Znači, to je ono što smatramo zračenje, znači to su neke čestice ili elektromagnetno zračenje, kao gama zračenje, koje ima veliku energiju, dovoljno veliku energiju da može da ih ionizuje, odnosno da može da promeni drugi neke atome, da može da recimo promeni ćeliju, da utiče na ćeliju, da može da utiče na DNK i da napravi promene na DNK kao što su neke mutacije. I u stvari to je osnovna ideja u tim svim sci-fi filmovima i stripovima koji se tiču superheroja, zato oni vole zračenje, zato što zračenje menja ćeliju, odnosno menja onu suštinu ćelije, menja DNK i može da stvori možda neke nove osobine u organizmu, odnosno da stvori supermoći. To je bar što kažu film i strip. Sad, šta kaže priroda? Da li je to nešto što smo videli u prirodi? Šta se dešava sa velikim količinama zračenja kad se izložen tome neki organizam? Pa kad ste izloženi velikim tim količinama zračenja, što kažemo velikim dozama zračenja, evo skoro je bila serija ona Černobil, to smo svi gledali, vidimo da to uopšte nije prijatno, da mogu da, znači, ako imate odmah ako postoje neke odmah vidljive posledice, to znači da je to zračenje bilo vrlo intenzivno i vrlo je organizam velikoj količini zračenja bio izložen i mogu da se te vidljive posledice manifestuju kao pekotine, kao povraćaj, radijacijska bolest, gubitak kose, pa čak i smrt posle nekog vremena. Znači, to znači da je baš ekstremno značenje. I to je ono što u suštini se u svim ovim filmovima i stripovima desilo, da su naši junaci bili izloženi nekim velikim količinama zračenja, ali nisu razvili ove posljedice, već su razvili neko kao supermoć. Ono što se češće dešava je, i što je donekle, da kažem, možda i opasnije, jer niste svesni toga je kad je organizam izložen zračenju i kad posljedice nisu toliko vidljive odmah, već odložene. Znači da se ćelija ošteti, ali se posljedice manifestuju kasnije, da se te neke promene u ćelijama, te neke mutacije, pa može da se javi rak, katarakta, posljedice koje se javljaju na potomstvu. I to su sve posljedice koje su uočene zračenja, koje su naučnici i ljudi sve vreme za života na planeti Zemlji uočene. Nijedan slučaj izloženosti nekom zračenju na Zemlji nije zabeležen da je neko razvio nakon toga neku supermoć kao što su naši superheroji razvili. Tako da je suština ove cele priče da je zračenje, iako je to omiljen uzrok supermoći u stripovima i filmovima, zračenje, nažalost, ne stvara nikakve supermoći, tako da nećemo se zračiti da bismo dobili supermoći, jel? To nije način da ih pravite. Dobro. Tako, ajde da sad zato zanemarimo sve te superheroje koji nastaju zbog zračenja, pošto to ne može da nastane, nego ajde mi razmišljamo o pravim superherojima kao što je The One and Only, Superman, ili tako, znači koji je superheroj samo po tome što je zemajac, znači što nije sa naše planete, on je neko ko je rođen na drugoj planeti Kripton, i tamo je on možda normalan čovek. Međutim, kad je došao na planetu Zemlju, skonto je da ima, u odnosu na nas, zemljane, da ima supermoći, da može da leti, da je brži od metka, snažniji od lokomotive i tako dalje. I sad je pitanje, ono što je mene uvek kopkalo kad sam bila mala, da li je to moguće, da zaista možda ima negde neka planeta s nekim vanzemaljcima koji bi na Zemlji bili potpuni superheroji, tako da tim Helenki plašti mogu da budu ko Superman. Znači, da li, šta kaže tu nauka, šta je od toga fikcija? Tako da, ajde da pričamo prvo o Supermanu i glavnoj njegove supermoći. A glavna njegova supermoć je letenje, tako? To je ono što ga razdvaja od drugih superheroja. Sad, ono što
je zanimljivo kad pričamo o letenju, je da, mislim, mi danas znamo, znači ne možete da letite bez krila ili bez nekog mlaznog pogona, nekakvog pogona, tako. I onda ćete reći, pa da, to je nemoćno, nije baš da staviš plašt, možeš da letiš. I to je tačno. Međutim, su autori Supermana bili glupavi. Znali su oni to da ne može da se leti bez krila ili bez pogona. Tako da originalno Superman u ovom originalnom stripu iz 1939. godine, probajte negdje da ga nađete, možda ima online negdje, ali vidjet ćete da originalno je on bio zamišljen tako da nije leteo, već da je samo super skakao. Samo je super skakao, odnosno mogo da skoči mnogo više nego što mi ovdje možemo, i svi naši rekorderi mogu da skoči, i mogo da preskače zgrade. Zašto? Kako to je bilo objašnjeno? I to je potpuno imalo smisla. Pa, to koliko mi možemo da skočimo, to zavisi od gravitacije tela na kom stojimo naše planete, tako? Odnosno koliko nas jako gravitacija naše planete drži zalepljene na zemlju. I logika je bila, kod autora ovog stripa koji su napravili Superman, je bila da, zato možda je Superman rođen na planeti Krypton, gde je gravitacija mnogo jača. Tako da bi on svaki dan trčao i hodao i skakao na Kryptonu, njegovi mišići su mnogo jači, navikli su da se bore protiv jače gravitacije, tako da on onda kad je došao na zemlju, gde je mnogo slabija gravitacija, hoće da napravi običan korak, u stvari to ga ponesi, on ispane da mnogo više može da skoči. Tako da, interesantna je ta ideja bila u tom smislu da to zaista što se fizike tiče zvuči kao nešto što možda pije vodu, što je moguće. Tako da, ajde da vidimo da li je to zaista moguće. Sama ideja zvuči interesantno, možda možemo da zamislimo nekog super vanzemaljca koji može da preskače zgrade na zemlji, ali ajde da malo razmislimo. Da bismo malo o tome razmislili, moramo prvo da pričamo malo o gravitaciji. Sad neko od vas možda je već imao u školi učio nešto o gravitaciji, neko nije učio u školi, ali evo ukratko, gravitaciju je nešto što svi znamo. I to je otprilike maltene prva sila protiv koje smo naučili da se borimo još kao mali dok smo pokušavali da naučimo da hodamo, je li tako? Zato što sve vreme gravitacija, ta privlačna sila između mase i tela nas je vukla dole, na pod, je li tako? A mi smo sve vreme se opirali time, pokušavali da ustanemo, pokušavali da hodamo. Znači, to je privlačno dejstvo između tela sa masom koje je mnogo jače, što su ta tela masivnija, znači između privlačno dejstvo između planete, Zemlje i mene je mnogo jače nego, nije mnogo jače, recimo 3 puta jače nego privlačna, nego gravitaciona sila između planete Zemlje i neko ko je 3 puta manje masivan od mene, tako nekog deteta. I takođe ta privlačna sila, ta gravitaciona sila je jača što su tela bliže, što je rastojanje među njima manje. Sad, ono što često mi kad živimo na zemlji, tako to retko razmišljamo baš o gravitaciji, najčešće razmišljamo o težini. I nekako mi težinu izjednačavamo sa masom, kao staneš na vagu, kažeš, koliko si težak, još 50 kg. Međutim, težina u suštini je u stvari samo ta sila gravitacije, isto, znači između tela i objekta na kojem stojite, u ovom slučaju Zemlje, samo što mi to preračunavamo u količinu materije koja odgovara tom telu. Količina materije, količina mase planete Zemlje je ista, znači Zemlja ima istu masu, samo što mi sad različite osobe stanu na različitu vagu, pa je njihova masa različita, pa će gravitaciona sila između različitih ljudi i planete Zemlje biti drugačija i onda naše vage to preračunavaju u masu. Ali ono što je bitno tu je znači da je težina nešto što se menja, znači zato što je to u suštini gravitaciona sila, to je ta privlačna sila, znači vi sada uzmete vašu vagu koju ste kupili ovde negde i odete na mesec, kao astronauti, stanete na mesecu na tu vagu, vi nećete meriti istu težinu. A recimo da niste smršli, znači vaša masa se ne menja, količina materije, koliko imate mase u sebi, to se ne menja, bez dijete, nažalost, se ne menja, ali ako promenite telo na kom stojite, znači vaša težina, odnosno ono što nam vaga očitava, će se menjati. Znači, težina ima veze sa gravitacijom, odnosno težina je stvari naš način da pričamo o gravitacionoj sili dok stojimo u planeti Zemlji, pa
da ne bismo računali sve ove konstante, onda mi to odmah prebacimo u masu. Tako da težina i gravitaciona sila na masivnijim, recimo, i manjim telima je veća. Pa tako, recimo, eto, ako ste na mesecu, ako imamo nekog astronauta koji recimo ima 100 kg na zemlji i ode na mesec, mesec ima poluprečnik koji je 4 puta manji od poluprečnika zemlje i masu koja je oko 100 puta manja od mase zemlje. Ako tu ubacite u ovoj načinu za gravitacionu silu koju imamo, znači masa astronauta ista, znači to je 100 kg, ali će se promeniti gravitaciona sila. Drugo je telo, znači nije sad masa zemlje, već nešto što je 100 puta manje mase od zemlje. Poluprečnik nije poluprečnik zemlje, već nešto što je četvrtina poluprečnika zemlje. To ubacite, tu malo izračunate, dobit ćete da je, znači, u pitanju gravitaciona sila koja gravitaciona privlačenje između astronauta i meseca, između astronauta i zemlje je 6 puta manje, znači privlačenje između astronauta i meseca nego privlačenje između astronauta i zemlje. To znači da taj astronaut koji je na toj svojoj vagi izmerio 100 kg će na mesecu da izmeri svoju težinu da mu je 16 kg, iako recimo nije uopšte držao dijetu. Onaj jedan drugi način, još kako pričamo o gravitaciji, često koristimo gravitacionu, nešto zove gravitaciono ubrzanje. Gravitaciono ubrzanje često ga značavamo ovim malim slavom. To nam je samo ta gravitaciona sila pa podeljena sa masom tela. I znači, i ostaje vam samo masa tela na kom stojite, je tako, i veličina, odnosno poluprečnik tela na kom stojite, znači to je masa zemlje i poluprečnik zemlje, što znači da gravitaciono ubrzanje za planetu Zemlju je isto za sve, nebitno za mene, za vas, za muvu, za psa, za muvu, za bilo koga, gravitaciono ubrzanje isto. I to je ono, posljedica toga je da bukvalno, to čuli priču, verovatno, kako su bacali, kako Galileo bacao različite tela, različite mase sa krivoktornom fiziji, gledao da će da padnu za isto vreme. Znači, objekti različitih masa bi u suštini trebali da padnu u isto vreme, jer imaju isto gravitaciono ubrzanje. Sad kada razmislite, mislim, svako ko živi na planeti Zemlji, ko gleda malo oko sebe drveće, lišće i sve to, pa zna da ne padaju sve stvari u isto vreme. Tako, znači, znate, recimo da list neće da padne ovako oko kamen, već će lepo da pada ovako. I znamo i zašto je to. Znamo, malo starije vas znaju da je to zbog otpora vazduha, zato što vazduh malo usporava stvari. Što znači, kako ćemo onda da proverimo ovo tvrđenje, da sve treba da padne u isto vreme, pa treba da odemo negdje gde nema vazduha. To je jedan od zadataka koji su imali astronauti u misiji Apollo 15, tamo su otišli na mesec i tamo nema vazduha, znači neće da im smeta taj otpor vazduha i poneli su čekić i poneli su i pero sokola i bacali su ih u isto vreme. Ja da vidimo šta su radili, da li su čekić i pero pali u isto vreme. Sad ćemo da vidimo ovaj snimak jednog astronauta, priča na engleskom, ne znam da li će se čuje na ovome. Snimak nam se vidi, ne vidi nam se, možda i hoće. Možda se kompjuter zakuca. Zakuca se kompjuter, morat ćemo sada da pustimo snimak odvojeno. Evo ćemo da pustimo odvojeno snimak. Evo ga. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that there would be a better place to confirm his findings on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather. Or a falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Galileo was correct in his findings. Znači, to smo videli.
što znači da gravitaciono ubrzanje zaista jeste isto za sva tela kad stojite na jednom telu. Dobro, da se mi vratimo na našu priču o gravitaciji. Znači, da li je moguće da imamo Supermana kao vanzemaljca koji je odrastao na Kriptonu, gde je bila tako jaka gravitacija da on kad dođe na zemlju ili možda preskače zgrade. Znači, da li on mogu da ima toliko jake mišiće? Ajde, neka recimo Superman na zemlji skače jako visoko. Recimo, ćemo da on skače 200 metara, možda preskoči zgradu. Ajde, koliko jaka treba da bude gravitacija planete Kripton da bi on toliko visoko mogao da skače, da vidimo da li je tako nešto moguće. Znači, ako hoćemo da on toliko skoči, znači da gravitaciono ubrzanje na Kriptonu podeljeno sa gravitacionim ubrzanjem na zemlji, ako i Kripton i zemlja imaju istu gustinu, ako su tela otprilike iste gustine, istog sastava, to je otprilike jednako kao poluprečnik Kriptona sa poluprečnikom zemlje i to će uticati na visinu skoka. Znači, to je jednako visini skoka na zemlji, odnosno na visini skoka na Kripton. Znači, ako recimo, pretpostavimo da je Kripton, to je da je Superman na Kriptonu, onako prilično dobar skakač, ko što je naš Dragutin Topić, naš rekorder, pa recimo da Superman na Kriptonu drži Topićev rekord, znači na Kriptonu on skoči neki 2,38 metara, ako hoćemo da 100 puta više on skoči, recimo 100 puta više skoči na zemlji, znači želimo da skoči Superman na zemlji 238 metara, koliko treba taj Kripton da bude velik, znači poluprečnik Kriptona bi morao, kako da ne bude, znači visina skoka na zemlji, odnosno na visinu skoka na Kriptonu, 100, odnosno poluprečnik Kriptona treba da bude 100 puta veći od poluprečnika zemlje. Da li postoji takva planeta? To bi značilo kad vi to, ako je toliko velik poluprečnik i onda da izračunati recimo masu, gustinu, neka gustina iste kao gustina zemlje, kad to preračunate u masu, 100 puta veći poluprečnik tela, znači da takva planeta, taj Kripton, mora da ima masu 1.000.000 puta veću nego masu zemlje. A to je već mnogo veće od Sunca. Znači, to vam je već nešto, znači, tada planeta Kripton nije više ni planeta, tada je to već nešto što je veličine, to je mase kao zemlja. Najveća moguća, nađena čak, planeta, od drugih planeta koje smo našli oko drugih zvezda, je nekih svega 10 puta masivnije od zemlje. Znači, te planete koje su više nalik zemlje. Znači, ništa mnogo masivnije toga nije. A pazite, nama ovde treba Kripton da bude 1.000.000 puta masivnije od zemlje, da bi Superman baš toliko drastično mogao na zemlji da skače u odnosu na Kripton. Tako da takva planeta za sad ne postoji. Šta postoji? Šta smo zaista našli? Recimo, kakvi bi vanzemaljci zaista mogli možda da postoje sa kakvim supermoćima? Pa recimo, najmasivnija planeta koju smo ikada našli, pronađeno je preko 4000 planeta oko nekih drugih zvezda. Znači, najmasivnija planeta koja je tipa nalik zemlje, onako tako male kamene planete, ali nešto veće od zemlje, je planeta koju zovemo Kepler K238c. Recimo, ona je 10 puta masivnija od zemlje, ima poluprečnik 2 puta veći od zemlje, tako da kad tu preračunate ono gravitaciono ubrzanje na toj planeti Kepler, odnosno na gravitaciono ubrzanje na zemlji i koliko bi se skok razlikovao, vidite da bi neko ko je odrastao recimo na toj planeti Kepler K238c mogao na zemlji da skače duplo više. Znači, ako tamo skoči 2,5 metra, ovde bi mogao da skoči 5 metara. Što je, pazite, savršeno da igrate basket i da zakucavate bez problema, to je odlično, ali nije baš super moć da sad možete da odete po helanke i stavite plašt. Znači, nije baš toliko super. Recimo, pogledamo neku drugu planetu, najgušću, zemljoliku planetu, tako ja prošla 106D. Tu je masa nešto manja, znači 8 puta je veća od zemlje, ali poluprečnik skoro isti kao zemlja. Tu bi recimo, tu imamo faktor 8, znači tu bi 8 puta moglo više skoči na zemlji nego što skače na toj planeti, znači oko 20 metara. To je već ozbiljno, znači tu bi moglo, znači neki vanzemaljac sa Keplera 106D bi moglo već da preskače neke kuće, ne bi baš moglo zgrade neke da preskače, ali kuće bi moglo da preskače i to bi već bilo vrlo interesantno.
Tako da što se tiče tog super skakanja i super letenja, to baš ne može da bude tako. Dobra je bila ideja sa super skakanjem, ali to baš ne može da bude tako kao što su stripovi opisali, pogotovo ne kasnije kako se to razvilo u letenju. Ajde da vidimo super brzinu. Znači, da li je moguće da Superman bude brži od metka? Ok, ajde vidimo. Brzina metka. Brzina metka je oko nekih kilometara u sekundi. Dobro? Ajde da vidimo koliko brzo ljudi mogu da trče i uzemo recimo Usaina Bolta, drži rekord na 100 metara. Znači on se kreće, njegova brzina tu u prosjeku je 58 sekundi, odnosno on se kreće prosječnom brzinom 10 metara u sekundi. Znači Superman u principu, šta kaže? Strip kaže da Superman je u principu 100 puta brži od Usaina Bolta. Ajmo da li tako nešto moguće. Kako ćemo to da provjerimo? Pa, svako ko vozi auto, postoji jedan tu bitan problem što se tiče brzine, a to je potrošnja. Znači, ako hoćete brzo da vozite, morate da budete spremni da često sipate gorivo, zato što brže vi vozite, više će auto da vam troši gorivo. Tako da, gorivo u ljudskim, da kažem, kad pričamo o tome da ljudi trče, ali ne da voze auto, naše gorivo je hrana, tako, mi trošimo kalorije, zato da ćemo smrčamo, onda mi odmah trčimo. Recimo Usain Bolt, kada ho trči na 100 metara, tako, sa svojih 94 kila, blizu 100 kila da ima, on tu potroši nekih, u tom cugu jednom kad to istrči, potroši nekih 1000 kalorija. Znači, da bi nadomestio 1000 kalorija, on treba otprilike da pojede ili neki 5 pljeskavica od po 100 grama, ili otprilike 2 čokolade od 100 grama da bi dobio tu energiju. Sad, Superman treba da trči 100 puta brže od Usaina Bolta. Što znači, Superman tu u tom jednom trčanju, jednom spašavanju, možda Lois Lane za koju sekundu mora potroši nekih 10 miliona kalorija. 10 miliona kalorija. Znači, on te kalorije negde mora da unese. Znači, on mora da pojede tu nekih ili 50.000 pljeskavica ili 20.000 čokolada. Prosto ne mogu da zamislim koliko 5 bombona bi on tu morao da pojede. Verovatno je jako puno 5 bombona. Tako da bi on tako malo nešto trčao i spašavao nekoga, on bi morao dosta isto vremena da provede u jedući. I neko bi morao da mu sprema tu hranu i onda je to sve već jako komplikovano. Tako da kad pričamo o brzini, brzina zvuči cool, postoje drugi razlozi zašto možda ne može tako, ali jedan vrlo praktičan razlog je što velika brzina zahteva veliku potrošnju. Sad, ja sam tu malo važno, zato što svaki pravi fan Supermana, a ima ih, će mi reći, pa ne uzima Superman energiju od tih neke pljeskavice čokolada. Superman dobija svoju energiju od žutog sunca, tako? Od žutog sunca. Dobro, znači Superman treba da se sunče, tako da bi dobio tu energiju da bi mogo tako brzo da trči. Ajde vidimo koliko dugo mora da se sunče. Pa sunce osvetljava našu površinu, svaki metar kvadratne zemlje, kao recimo 14 jelica od 100 vati. Sad, Superman, da bi tu energiju koju treba potrošiti trčanjem dobio, on otprilike mora da se sunče neki 12 sati. To je pod uslovom da njegova koža upija tu energiju mnogo bolje, 6 puta bolje nego solarne ploče najbolje. Znači, Superman da bi to malo nešto par sekundi trčao, spasio nekog, mora prvo da se 12 sati sunča, da ga niko ne uznemirava, da se onda on sebi napuni bateriju. I opet nije nešto što je vrlo praktično, tako da ne bi baš bio efikasan superheroj. Tako da, velika brzina, dakle, puno energije, a ta energija se mora odnekle stvoriti. Hajde vidimo snagu. Da li je moguće da Superman bude jači od lokomotive? To nekako zvuči najrealnije. Zašto? Zato što na planeti Zemlji mi imamo organizme koji su toliko jaki. Recimo balegar. Ova životinjica balegar, to je najjača životinja u prirodi. Najjača u smislu da može da podigne 1000 puta svoju težinu. Znači, to vam je kao Superman da podigne 6 punih autobusa. Mislim, to već liči na nešto što u filmovima je Superman radio. Tako da, šta, može balegar, što ne bismo mogli da zamislimo i nekog superheroja da ima toliko snagu. Tu mali problem predstavlja veličina. Zašto? Ispostavlja se da što je nešto veće, to je nešto slabije u odnosu na koliko svoje težine može da podigne.
Balegar je tu najjači, znači on može da podigne najviše težinu u odnosu na svoju težinu, znači svoju masu. A što su veći organizmi, njima taj odnos, znači koliko svoje mase mogu da podignu, opada. Zašto? Prvo je tome što masa, koliko je materije u telu, zavisi od zapreme. Znači, gusiramo se isto, znači masa nam raste sa zapremom. S druge strane, snaga koja nam dolazi iz mišića, tako, a mišići ne ispunjavaju cijelo telo, samo idu nekako po površini, snaga nam dolazi sa površine. Sad, ako znamo malo matematike, ako se setimo kako se računa zapremina i površina, neka bude kocka. Ne moramo da radimo sa pravim ljudima, zamislimo Lego ljude, kockaste ljude, da bismo lakše računali. Znači, duplo veće dimenzije, ako nešto duplo više poraste, duplo veće, šta se dešava sa masom? Masa ide kao zapremina. Zapremina ide kao dimenzija na treći stepen. Znači, ako je nešto ima duplo veću dimenziju, imaće otprilike 8 puta veću masu. A šta je s površinom? Površina ide kao ta dimenzija na kvadrat. Znači, ako nešto ima duplo veću dimenziju, imaće 4 puta veću snagu. Znači, masa će mnogo brže da raste nego snaga. Tako da, to znači da što se organizmi povećavaju, njima će suština snaga da opada, odnosno koliko mase mogu da podignu. Znači, veće životinje realno imaju sve manje te relativne snage, snagu koju izražavamo koliko svoje mase može da podigne. Naravno da, ja mogu da podignem džaku 10 kila, balegar ne može. Ali ja ne mogu sebe da podignem, svoju količinu mase, a balegar može 1000 puta sebe da podigne. U tome je trik. Tako da, Superman, ako želimo da bude kao balegar, šta mora da se desi? Bude baš toliko jak. Znači, ako gledamo sad recimo balegara. Balegar, njegova masa je nekih oko 100 grama, mada vidite u literaturi, zavisi koliko se to najeo, kad ga merite, pre doručka, posle doručka. Dimenzije su mu oko 3 cm jedan balegar, znači odnos njegove snage sa masom i otprilike, znači snaga ide kao dimenzija na kvadrat, masa ide kao dimenzija na treći stepen, znači ako mu je dimenzija 3, dobijemo da je odnos snage i mase 1 kroz dimenzije, 1 kroz L i to je 1/3. Znači, za balegar odnos snage i mase otprilike 1:3. Ajde da to probamo da izvedemo i kod Supermana. I kod Supermana bude tako. Ta visina Supermana, nek je visok neki 180 cm, znači neki 60 puta veći od balegara. To u prevodu znači da je on 60 puta teorijski slabiji od balegara, 6 puta manje svoje mase može da ponese. Što znači? Da bi on imao te isti odnos 1:3 kao balegar, to znači da on Superman bi mora da bude ili po strukturi ređi, od ređeg materijala nego što je balegar, ili nekako mora imati 60 puta jače mišiće. To reći ćete, pa može, pa njegovi mišići su svakako jače, jer je on odrast na Kriptonu, njegovi mišići su navikli da se bore protiv gravitacije Kriptona. Ok, to nije loša ideja, ali ajde da vidimo. Se vratimo na one naše najgušće planete i najmasivnije planete. Ako je Kripton kao najgušća ona planeta Kepler 106d, onda Supermanovi mišići u odnosu na naše zemaljske mišiće bi mogli da budu teoretski svega 8 puta jači, ne 60 puta jači. Tako da šta god uradimo, iako postoje super heroji kao balegari na zemlji, gde su toliko jaki, super heroji kao neki čovek, kao Superman, da bude baš toliko jak kao balegar, podigne 1000 puta svoju težinu, to nažalost ne postoji. Tako kad sve to saberemo, ne piše se dobro za ovog mog omiljenog superheroja Supermana, tako da može da batali svoj alter ego, tako nešto nema. Ajde sve vratimo na još jednog interesantnog superheroja, to je Spider-Man. Rekla sam da nećemo njima da pričamo, jer oni ne postoje u smislu zato što da Peter Parker da postane Spider-Man, bitan je bio radioaktivni pauk, da ga ujede, što smo rekli da radioaktivnost nam ne daje supermoći, ali jedna zanimljiva stvar koju ima, osobina koju ima Spider-Man, to je ta njegova mogućnost da se penje po zidovima. Sad je interesantno razmisliti da li tako nešto, tako neko super
da li tako neka supermoć postoji. To uopšte ne zvuči čudno, zato što mi vidimo na zemlji različite živuljke koje se penju po zidovima, recimo pauci. Pauci predatori, pogotovo kao tarantula. Šta njima omogućava? Da li možemo da naučimo šta njima omogućava da se penju po zidovima i mi možemo nekako to da provalimo, tu moći da i mi možemo da se penjemo po zidovima. U čemu je fora? Fora u tome da se nešto može da se popne, da se nešto spoje, tako, je da se stvari prilepe. Sad, ono što se tu dešava kod tih pauka koji se penju po zidovima, i kad želite bilo što da se penje po zidovima, želite da se dovoljno zalepi za zid. To lepljenje na zid je moguće ako vi molekule, znači svojih ručica, približite jako zidu i slepite ih, dovoljno ih približite da se ti molekuli zida i vaših ruku spoje, zalepe, uhvate van der Waalsovim takozvanim silama. I onda što se više oni zalepe, onda ćete se vi zalepiti za zid. Sad, bez obzira kako ja sad uzmem svoju ruku i guram na neki zid, da probam i jako pritisnem da mi se molekuli mojih ruku stisnu za molekule zida i zalepe, ja nikad neću moći skroz da ih približim. Zašto? Zato što kad vi pogledate stvari pod lupom i pod mikroskopom, stvari uopšte nisu glatke. Stvari su jako hrapavi. Nikad ne možete da ih dovoljno približite da im se molekuli hvate. Ali kako onda to pauci uspevaju? Ne samo pauci, gekovi, životinjce gekovi. Oni uspevaju to zato što na svojim ručicama, nožicama imaju finih malih četkica, dlačica. Šta četkice rade? Ako hoćete da čistite tastaturu kompjutera, uzmete tako neku četkicu. Zašto? Zato što četkice se uvlače u pukotine. Tako da kad nožice tog geka imaju gomilu tih dlačica i nožice pauka imaju gomilu dlačica, te dlačice se uvuku te pukotine, te neravnine koje postoje na svakom objektu, na savršeno ravnom zidu, uvuku se i onda se primaknu dovoljno molekulu zida i oni se zaključuju, oni se uhvate i to im omogućava da se penju. Tako da recimo geko može da nosi tim svojim dlačicama na ručicama, možda bukvalno izdrži 170 puta svoju težinu. To je odličan fenomen, odličan efekt, tako da su to čak i naučnici provalili u čemu je fora i pokušali da naprave nekog takvog super penjača, robota koji se super penja, robotskog geka. Napravili su mu pomoću posebnih materijala tom robotiću rukavice koji ima kao da imaju gomilu tih sitnih dlačica na isti način kao što pravi geko imaju i bukvalno taj njihov robot može sada da se penje po staklu. Što se tiče toga, to zvuči obećavajuće, znači samo mi recite da to ima da se naruči da ja sebi kupim te rukavice, mogu da se penjem po zgradi. Međutim, nažalost, ne možemo da kupimo sebi takve rukavice da se penjamo po zgradi. Zašto? Zato što nova istraživanja pokazuju da recimo da bi neko veličine čoveka mogao da se penje po zidovima, trebao bi da ima jako veliku površinu noge, ruke, čega, prekrivenu baš tim dlačicama da bi mogao da izdrži svoju težinu. Znači, ako hoćete te neke cipele koje imaju te super dlačice od tog super materijala da mogu da se penju lepe za zid, ta cipela bi morala da bude broj 145. Znači, morali biste da budete prilično nogati i sa tim dlakavim nožicama da se penjate po zidu. Tako da se ispostavlja da su, nažalost, gekovi najveće životinje u živom svetu koje mogu da se penju po zidima. Sve veće od toga bi zahtevalo mnogo veliku površinu prekrivenu tim finim dlačicama što priroda nije dozvolila. I to nas dovodi do kraja ove naše priče o supermoćima, šta je super moguće, šta je super nemoguće. Ono što je super nemoguće, smo zaključili da supermoći ne mogu da nastaju zbog zračenja, ne mogu da nastaju zračenje možda ošteti ćeliju, ali i ne da proizvede supermoći. Super letenje, to je letenje je nemoguće, jer nema ni krila, nema ni pogon, ni preskakanje toliko zgrada velikih nije baš moguće. Donekle malo možete da skočite, ali ne toliko da preskačete solitere kao što Superman može. Brzina veća od metka i to je super nemoguće, zato što prosto to zahteva jako veliku potrošnju energije koja ne može da se nadoknadi za nešto što je tako masivno kao čovjek.
Ali ono što teoretski je moguće, možda to je super snaga kod organizama, znači manji organizmi mogu da zaista nose mnogo puta svoju težinu, ili ako bi nešto bilo napravilo nekog mnogo lakšeg, ali izdržljivog materijala, takva snaga tu bismo mogli da dobijemo super snagu. I penje po zidovima čak isto je donekle moguće, ali opet tu smo ograničeni, znači znamo način kako to može da se postigne, ali opet smo ograničeni time da veliki organizmi, velika tela to ne mogu da izvedu, ali zahteva puno te površne pokrivene mačke. Gde nas to ostavlja? To nas ostavlja kod priče da superheroji kao u tim stripovima i kao u tim filmovima koji baš imaju supermoći postoje, nažalost, ali nauka postoji, nauka ima neke odlične ideje i Bruce Wayne je to odmah provalio i zato je Bruce Wayne u stvari nešto kao Batman, najbolje čemu u suštini možemo da se nadamo da učimo nauku i da uz pomoć nauke postanemo superheroji. Tako da, svim zašao ovu priču o superherojima i ostanite kući, budite dobri, budite zdravi, pa se vidimo neki sledeći put. Ćao!